Anikaze niphinde-ke nikwazi ukuthi nithole. Ngiyangafika umuntu soba nami ngabe sengilahlekelwa ifoni. Ngakathi ngisebenzisa ngaleso sikhathi leso. Ngidangangazi ngayo ukuthi uphi kanjani. Ngidanga nje communicate. Okay. South Africa sanibingelela bafethu. Namhlanje kumhla ka-20 kuMeyi 2026 sinibekela ke nje sisendleleni ohambeni ke olubheke ngapha endaweni yaseMtuba. Lapho siya khona nje ekuseni singapha nje emthunzi njengamanje kodwa ke siyadlula njengoba ngisho siya eMtuba. Sihamba ke ngodaba bafethu ke oluthusayo nolungakholakali kodwa likhona ngenza kwethu ke ngaphansi kwenhlangano Ithuleleni kwingosi ethi ke abantu bayagula. Siyacela ke nawe ukuthi usubscribe ungene kulelo page lelo lapho ku YouTube lithi ke abantu bayagula. Siyazi ukuthi abantu baze uthi khona uThuleleni TV but sicela ukuthi niye nangale niyo subscribe khona ke ipage lethu ke. Udaba esihamba ngalo bafethu udaba olubuhlungu luka dadewethu ona 31 years iminyaka. Kodwa sikhuluma nje usesesimeni sokuthi usephila njengomuntu ongazi ukuthi ubheke ko 95 years iminyaka njengamanje. Nesimo somzimba wonke indlela aseguge ngayo okusolakala ukuthi kwaba khona umuntu wangaphandle athandana naye okusolakala ngazuthi ke uyena ngathi bathi ke wamenza lokho amenza khona ke ngokuthakatha ke indlela athakathwa ngayo ngoba ngathi kwaba nomuntu ajola naye wangaphandle emva kwalokho lo muntu wanyamalala usisi ke waqala ke lempilo ukuthi kushintsha umzimba wakhe ke uthathe isimo sokuba umuntu osemdala wesimame osebheka impela empeshenini indlela abukeka njengamanje ungaphezulu ngisho kamama wakhe omzalayo umama wakhe ungazuthi uyena omusha mhlawumbe bayalamana uma babheka kanti cha ingane le ineminyaka nje u31 isimo sokugula abhekene naso ke isona bacela ukuthi ke sisuke ngapha eThekwini sibheke khona le sizombona sibone ukuthi ke yini mhlambe ke iSouth Africa engakwazi ukuthi imenzele khona kulesi simo abhekene naso ke ngane zakwethu ke ngiyabonga njengamanje siyacela ukuthi nize nisijoyine sihambe siyobona lesi simo sikadadewethu oseMtuba ngiyabonga. Ibhlungu into esiyibonayo ngalo sisi lo una 31 years kodwa ke unesifo esimphethe simenze waguga kakhulu azwadlula ngishuma wakhe. Usemncane ngenye indlela akasakwazi nokuhamba nakahle. Uyambona nje ukuthi ama-lips umuntu osisi nje lona ukuthi yini le emudla ama-muscle constant imudla ama-muscle lanto kahle kahle ngaphakathi ingakho nenyama seyilanga kanje. Ubhuti uThuleleni lo weThuleleni TV uyena-ke ozama ukumthola usizo kuthi kunoma ubani owaqhamuka amlekelele usisi. I-interview angazi noma izoba namhlanje khona la kuYithuleleni TV. Iclip nje le ngaphelele bekukwazisa abantu nje ukuthi kunento kanje before kuphuma interview abantu bemzamo ukuthi umuphi umuntu ongavela mhlawumbe abangacabanga ukuthi engamsiza lo muntu lo ocabanga ukuthi ngaba namandla. Ngiya-understand ukuthi emakhaya siphuma kuwona sizama ukuxosha ikati eziko kusenesikhathi osisi bethu kuyenzeka bethande obhuti bangale ngaphandle kodwa inkinga ngabo abantu bangaphandle bathole kakhulu iningi labo uma usenenhlahla nesithwalo sakhe sangakulimazi kusesekuhle lokho kodwa isithwalo lesisuke sikhona because iyo nto esuke siyibanga nani online masikhuluma sikhombisa ukunithanda ngobuthina nina ubuthina bethu ningabufuni misitshetha ama-type wenu ba-right abantu bangaphandle banempatho banothando banogwaya abakhulu not South African men who are broke. So lo magama abuhlungu kodwa angeke sithi ngalokho ke sesiyajabula siyagiya ngobuhlungu lobo benzeka kudadewethu kodwa izinkulumo zesivikayo usuku nosuku beze besijwayele kabuhlungu kanje lantu bangaphandle bagitshezwa emakhanda yini uyabo because nazi ukuthi asinalutho thina phela ke sikwazi ukuthwala sonke njengabo bona kumele besebenze kawu3 ukuze benijabulise thina sokhava kanjani kulokho angeke so sifela lokho ke nathi kodwa ke sithemba ukuthi usizakala ibhlungu kakhulu into eyenzakalayo une future
emmele kusamele aphile, maybe agane uma akagani akhanda umndeni wakhe nanje aphile impilo yakhe ngendlela afisa ngayo. So angazi ukuthi kuzoba kanjani nokuthi uqhubeka kanjani because le ngiyaqala ukuyibona. Mhlambe kuyenzeka before maybe kwamanye amazwe, kodwa mina nje ukuyibona-ke bukhoma mhlambe nagcina ikhulunywa ngiyaqala nqa into engakaze ngize ngiyibone. Lento imsheshisa iminyaka lento uma kusisa isheshisa iminyaka yakhe fast, ingakho egula kanje sengathi basho umuntu omdala. Banikela ngani laba fethu laba? Angeke ukuthi umuntu ethi woze uzombona for the first time uzomvashela endlini manje la uzokunika 5,000 10,000 uzobona ucabanga ikhanda, ucabanga ifoni, ucabanga impahla. Awuyibuzi ngani lo muntu ukuthi why ezokunika imali engaka? Because uyakunikelela ey'lwaneni zakhe. Uyayitshela ukuthi nangoku lo muntu ngale mali le naye ekhandwe yizilwane uyakunika. Wena u-exchange i-destiny yakho, u-change i-star sakho sisala kuyena. Iyamsebenzela inhlahla yakho, wena usewuphinde ube umuntu. Lo siso seyobanjani nje ukuhamba kwesikhathi? Iyiphi impilo asazoyiphila ekahle? Emqondweni wakhe usewulunga nomqondo wakhe. Maseke yaba nje. Ngoba esakhona ukuzenzela izinto ukufisa kwakhe. Isiphetho uzofa phela. Uzodlula emhlabeni. If akalithola usizo uzodlula emhlabeni because usefana nomuntu omdala usegugile. Uma usugugile awukwazi ukwenza lutho, awukwazi kusukuma, awukwazi ukwenza ukuya etoilet. Umuntu nje othathwa ngane ngengubo uyobekwa elangeni lapha ecansini. Ethunzini uyamemeza futhi bayakususa uhamba nange-wheelchair yonke lento. This is painful. This is very painful. Ukuthi usisi bethu bagijimisa imali kakhulu, bayayithanda imali ngenye indlela eyisimangaliso. Nabo besilisa bayayithanda kodwa osisi bethu akona inhliselelo ngani zokuthi nisahle interviews uphuma namhlanje mangicabanga kuThuleni TV.